Omurutayayo rw'abanyamakuru bashakirwe ekitongole ky'ebyoburambuzi enyamishwa n'ebizisyo aba batayayire omurisa ruranganwa omu district ya Bushenyi Eliabu Muhozi owa Kabeyihura Farm erikushangwa omugombora ya Kyamuhunga ahi barikuri sente z'amate bakakoramu yogati n'amajuta gente nibarisa ebyenyanja babizarisa kandi n'ebindi bingi. I started with tea, then tea collapsed. Because it couldn't be processed, the factories had collapsed. They didn't have foreign exchange to buy spare parts. So I changed over to dairy. Twine amajani, twine ente, fish, enkoko, and yogurt production. Isaac Muhanguzi manager wa farmeji nagira ngu nibakoresa abatura abarukurengo muri Ghana abasize kuhereza emirimo yo kubisaho amakagabo. Nchikuru kugira ngo omuntu yana akore kintu atemwe kibaro. Nka president ko kuba natugambira ngo tukore twiremwe kibaro. Ekintu kicoke. Ente no gicoka no girisa no gikuza. Uko kugirisa nikwekwa. Okutwabandira n'amajani tukabani ngakaga ga sentenshi kunga anyuma uganyuma hatiya sente zija zatemba twabaje munonga kunga kandi omuvembe bibi geja gasharuka nibarise byenyanja omubidiba kandi cyo mutano ahafamweji bine na fish tanks narishi ebiduba by'enyanja ebiri kutungirwa ombiju ebiri kugira ngo ebintu bihwera abatura abina amataka make kandi barisizamu ebyenyanja byingi no kugira ngo no rise byenyanja byingi omukanya kati hato mutante mweji tubasa kurisiza ebyenyanja 10 kandi tuponde bya kokya nengana yona na ineza mu 10 so hato no difference. Aba nibagira ngo nibashoza sente nyingi okugura ebyo kuriya byenkoko hamwe n'ebyo byenyanja bwanyuma yo kushanga ngo ebyo kuriya birungi nibirugo mu mahanga gaheru. Emere ebinga ibyo kuriya byenyanja bitukurisa byingi nge birungi imbere gaheru kawadais fish feed abo kugireta mbagiye heru tujigura mbarra nkamba babagire sorom abashubizi therefore it is expensive. Omugambirizi w'ekitongore ekyoburambuzi Unistore kirwe nagira ngo oburambuzi bw'obuhingi n'oburisa nibiza kutungura kyango entasya yihanga. We are packaging different products for our guests. There is fish farming, there is coffee harvesting, coffee planting. And that is why we are here. Into adding a value bintu bitukora. So agrotourism meji tukora nengeje yorambuzi. Oburambuzi obuturumu. Nkija kuyamba ihanga na nabana na nabanda batakumanya ngo hariyo value addition. For example, mbija kumanya ngo nka black tea agamajana gutukushanga mu supermarket garugaha. Kabeyihura Farmweji ekatandika omwaka gwa 1975 barukuhinga amajani ombwingi konkana bwanyuma batandika kuri sente z'amate obwa hati buri nte nibagikama mu lita 20 buri zoba kandi amate gabo nibagongeraho mutindo barukora mu yogati n'amajuta hamwe n'ebindi. Nde Michael Tumwakire abwa TV West omuri Bushenyi.